Ju ni som panga thochen ni khan we me dei lom na ro pui tak mai White House sau lo na ne ni te han ti la tak takana UFC Freedom 250 chu White House ro pui takane ania America sport event ro pui berani tia in hialna achok chuak nga lani ro pui hem khop maya tison he ambar turu zet mai po hi kan hmuni engpo ni sera hemi kai noya hian thil tam tako oma ti le thil mak pui soi chua tam hle mai tin fight po ro puya tin be sei lo result kan monok mai boka chung ho te chu tun tuma chon kan en ho do ni American ho USA ho event huai hot than thiam dan khu alang chiang veu ka he thila tang hian an thil ti ro pui dui chu anan ti ro pui thiam khopa ti chuan hei po hi khoveri na ngai event ani ti chuan he fight ma hian the ellipse an tia khan kha fight don ni khan mi pui ne na in mu fighter tele mi pui te in mu na hun in kom ho na hun te atiang khan zona le chana hun te siamani he huna hian kan zo na thlak tlangwal Joshua Van Boyd honga po atel ve nge special guest ania tin mi pui tera zona le chana an siama at chan theina turin mi pui ma thu ve tin interview te he fight amu dan White House fight amu dan chungchang te zo ani nge a predict te po adik deu khop mai adik deu thuak ani a changsang khop maya White House kal po hi in suana thamania White House som special guest anga somania ti zo mi puite ma ati hen an tar lang boka poni sela a thlenchin he sang hle ni ti kha reta potila ti zon he hmuna hian tar zona po tel vea son Strickland ania ani hi kan the theu ome mi butut lutuk mai ne ya ta dil ron an langa piang soi mai thin ani he event ta tang hian federal agent tele local police ten an roi chuaka prison vena an khungani Pretty sure I didn't break them all. Like, I'm pretty sure. But might be going to jail. I'm pretty sure we didn't break no laws. Hopefully cops do this. Strickland hi kan lo shed lo palta klavin UFC middleweight champion line pa hu hanga takmai ne te chuanin hei hi mitam takin an man anan ti takna police lam te chuan thu chuan siama kan man lowa an tia helai ring chunga khan kan thianga fen te ne na in mu na hun buat se nia khata khan bo rok thalo thei tur hei US ho hi tun lai hian an US na khon an thang har thar le khop maya big takin Trumparon nu hian Trumparon sarkar le nu hian chuanin khang bo ruak lian tham takaron hoi hotani enge mo tong kam mak pui kharon nei le heta Israel lam thleng te poina soyan tia chuti chuan mi pui khati khan an sa ho ka ringa ten lon kola an ti hut thutani kha helaya station thu te po hian du tok turen tia amar chu du tok lam aina sapatal chun zom zela chuan police lam te khan ama le mi pui bo rok peng dai nan kan shoi sang ta ni kan escort chuak ta ni ti in thu chuan siamani engma man thu hla le case engma anei lawani ti kha an shele ta photila ti chuan choli zan chu alo ni ta Donald Trump kum somriat na pian champha le USA kum za som zani som nga na lom na tur pual fight ro pui tak mai chu tran ane dona ti chuan hemi tran ma lok hian hemi ma hian court lama he fight tur hi US property federal property sarkar lai puithil memal sum don le phetiang anga man hi UFC ang poisa hlok poisa muna turata na man hi phallo ani ti tele heng lai mun chu lo taka hetianga man ani awang hian court lama khin ani amaro chu court judge te chuan hi an hnola danang thlapin rang takin hi permitan pe ani he thil hi danang thlapin an kalpui ti na ni chu ti chuanin cholni zan chu lo ni ta atran na hun ro pui takin an buat saya chuta chuan US national anthem an sa chuti lai tak mai chuan jet fighter som pani zet main aron thlo khuma
aro pui dang dai le ni amalama kan soi tong khan he UFC event ta hian White House South Lawn a hian mi sangli le tlemte an om theya chung ho thutna tan bi ka siam chu nia tam tak kha achan ve thon mai kha sipai te ta na reserve ania tina ba kha official rang rang te ta na reserve ani boka ti chuan apia maya khan apia pak maya khan an soi to kha khalai strictly na in vai vung vel na muna khan mi pui pun khom na tur buat sai nia TV lian tak main siam ania en thein siam ania live commentary riat thein om boka abu rok engkim an chim phati na ni chu mi pui sing riat sanga zet mai an pung khom bokani he zan za thi chu dana hoit pon bon ati mel rem rem khop mai ti chuan fighter te aron chuaka Bruce Bufferan ro pui takina puanga e chuan tan ania fighter te ron chua dan ringot po mu nom thamani sipai tenen lo muakin flek ne den zain an lo oya ro pui takani ain ve lo chuan in hre thiam phalawang lo en let ve teu ro pui ania fight hi mu nom lom khop maya avain in nek pa ngai tlon chuak kha kan hmu lo ani technical knockout le stoppage ang khan ani vek maya ti top ngai vek mai khania anin tlom vek mai ni chu anin nek tlom vek ani chu masabera tanin featherweight Diego Lopez le Steve Garcia te nia Brazil laman chaklat mai round ni na minute ni le second som le pa ni na TKO mangin Diego Lopez at saka middleweight Nikal le Kyle te anronin noya around khatna minute li second som thum palina Nikal atchak le boka TKO mangbokin tisuanin atot le hian lightweight bout ania Brazilian pa Mauricio Rafile United States pa Michael Chandler anronin noya around khatna top dona Chandler hi chiang lutuk main nek thalani atlom chiang khop mai a fight pumpuyan po khan kha raung khatna le ka po khan Chandler hi atlan chetluan ati theni tlan chengar ana za thla khopin atlan chiani hei chu azia viau lo ka chol sana hun ve to ni ti te po a hun ve to mai theni heavyweight anon in lara Josh Hokit le Derek Lewin anon in Noya USA mi ve ven nia anni fight hi a pui viau lovin ka ria minute around ni na le na around ni na top to na ei po hi minute khat vel lo oma an hanin noi thal le ne ya Derek Lewin hi khoi thau sa tang ron chua ka thui do khanon kala sipai te ne aron chua na lama chaw zo ania che hlei thei me ulo ani ti chuanin Joe Sockit hi an wait in a tang to khanin buk na tang to han aron ruider luk to maya thomaron nakhop maya ti chuan Donald Trump present apia Donald Trump present a pek zo nu hian e thu hi ron soi chuak le a thu soi to paron tel le ram boka and lastly Michelle Obama is a man am I right America ladies and Michelle Obama hi mi pari ati ya ma pon lo soi to Michelle Obama chu Barack Obama US president trin nu pui kha ani pui khop mai en bo ro ka nei hat mai ti chuan hei mai ba ka hian ambar bon turu ultra ka el na zo ve lo tlat ani ama po nui vur mai el na zo ve lo tlat rem veng vong khop maya khabi pate horan changang ti hlom khop mai ti chuan in bantamweight bauta O'Malley le Zahabi an rodin tuma anni hi O'Malley hi US ania Zahabi hi Canada
da alam mi nia andi po hi munom khop mai muram pangai takani around ni na around ni na top don na ya an hanin knock out ani he knock out hi a class khop maya zahabi hi anek tlua abo zui to lawani atlu anek tlu grol khan le lama hoya salu ta pengal mol mol maya enang amoy ko mai he heavyweight bout tho co-main event aron langa hi interim champion zon na tur ani a champion tu tur ani chu challenger tur zon na ani chu belt tepo in hlan ve tho thina ni henga hian ti chuan Alex Pereira le Cyril Gan aron in tuma chama hi chakan ring veka Alex Pereira hi chakan ring veka ni mi zong zongin ani hi division ni champion to ni a tuna hian he heavyweight a hian interim champion ron nile ngat se chuan champion na chance kha sang le hle do ni ani hi middleweight le light heavyweight champion alo ni to a division thum em chu atlin me ubik lawani mel khop mai ti chuan Cyril Gan hian round ni na minute khat le second som ni pasarina ding chungin atlo mani referee hian a din line atluk po thlova anek tlo mani ding chungin ti chuan in main event halo thleng ta lightweight bout ani champion le interim champion ani ya Ilia Topuria le Justin Gaethje katia hi khabipa lamdan ani mi tam takin Gaethje tia tin an mani American ho chuan Gaethje anti de kher thina hai jo ka re thau ania amar chu Gaethje ti ol samzo kani soidan ania ti chuan in anni po hi beise lo lutuk mai thila ron thlenga mi zong zong khan Topuria hian round khat dai bo round ni na vela knock out mai khan ring vek ani Gaethje hi achak lawan ring vek maya han ring de vek maya achak ring tu chu mitlem te chawani amaro chu ani hi khabib nen po alawin tum ton ne khabib pa me poina hit like truck ina mi sutang mai ni ati kha akut thlak na zia alo soi to kham kut thlak na lutuk le fight mu nom lutuk mai ania tichuan around khatna tangin an tang dun ngar em maya mu nom dun em maya Gaethje hian Topuria hi amit dinglama anek sen sakul ngal maya amaro chu round ero chu Topuria hian athunun zo ka round hina pheizuan finish mai do ne moti tur khan oma amaro chu Gaethje hi tlom lawa aron chet chun zom zela ron lak chun zom zela around thumna meu chuan ti top ngai tur khopin soi sa to ni nek duk chur maya jepatlang zel mai boxia Topuria hi men po meng hlei thei to lo mit le lama duk ko vek maya ti chuan doctorin ti to patuma amaro chu khel le ram ala dila ti chuan round li na chuan han ti tir le a round li na ala fight zawa round li na hian chiang lutuk main anaka Gaethje hian a khupin a tau saka a so saka kharingot po khan atina zual hle na ri noma a thutna po a thut thel nok nok ani round li na hanan chol meu chon ti chuan a u naw pain kan khel chun zom thei to lo ti in he fight hi a top zui ta ni he fight hi a mu nom rebrem hop maya in nek mu rom tak mai khan mu ani ber maya ani nek bian maya Justin hian ake mangzeu zewa anin buan lem lo ani ber maya
munam tlon chuak zakani aro pui khop mai ti chuan topa chuan aram mi nge in ti hian ne na achang ta ni ya tin ilia po atuar chel khop mai doctorina stop atum to point ala beilui le tangar ngar maya atopa round lina topa me uchona u nau point ati topa du thu aron soi chu wangin ti topa ni ta chun zom thei talawania amit khomu po afia lo via winari dom ti chuan hemi nu hian damdoi lama hruai nia ana hle ti a mel ena tang poida hriata po saron siam masak bira chuan achak lo thu a phalem lawa chuan lama nei lem lawa anin sual dan te soin izana ni eti in champion ta hi du sakna hlana amaro chu an thuero atop mai lo tur thu aron soi chuak nge bokani tison he fight a hian anni mai ba ka hian in sual ve mi lo armana lo hlok em maya ani hian justin lama hian $1 million a bet thu kha adar hak tori kha an fight ma to tang khana chak turin aringa he bet na tang hian dollar million nga point pasari izet mai a hlo don ani hian justin geze hi atrak du beralei sak tur thu alo soi chuak to bokani he fight atanga an hlo chu tur tlema zong hi han soi zor taila he fight ta hlo nem ber chu Alex Pereira ania million somvel zet a hlo dona ani hian a hlo nem ber tum tur ani tun tum hi tichuanin lightweight champion thar Justin Geze hian million thum don a hlo ve boka a hlo pa ngai tangin tichuan fight mu dom tak alan ti rawangin dollar nuai li si ni sanga adong boka an pahnin an dong ani topure nen hian tichuan Phyllis Bonasa sing ni sanga adong tel boka tichuan atumpui pa hian topure hian 2.5 million vel a hlo bokani FBI Director Kas Patel chuan voin khan White House he UFC event ta hian plan attack Roman lok sa beina tharum thona terrorist chet na thlentir tum ani thu asoya amaro chu moi taka andan cha thu aron soi chuakani he tharum tho tumna awang hian mi panga man annia Ohio State ami te Missouri le California State lama bi te ani hloma FBI lam chuan he ruaman na he beitum na chungchang hi Juni som khan ama nili la oma an thre chuak he event ma nilia an thre chuaka ti chuan heng holaka hian rang taka malak ani thu a soi bokani heng thil enge mo takhi chu thlen kha rin om renga eboni se USA nge chuan event an huai hot thiam zia te an tilang chiang khop maya tin he thil an ti ro pui zia hian he UFC po hi sang zoka a hlang kai le zual ngei na rinom eng po churi sela UFC Freedom 250 Z chu a mu no ben ro pui tak zetani